Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Imatapish ruritukunata ñukamankuj Cristowan kashkamantaka imata mana atichinichu. Filipenses 4:13. Filipenses librutaka shutichi tukunkunami llakikuna chawpipipish allikuna tiyashkata. Wakinpika Jesuswan kambak apanakuypi mayman mana chayakushkata yuyashkankichu. Filipo llaqtapi kawsaq gentikunaka chayllatataqmi yuyashka kanga Apóstol Pablo kay cartata kishkashpa kachakpika kunanka Filipenses libro nishpami riqsinchik. Apóstol Pablo kay cartataka Roma llaqtapi preso kashpami kishkarka. Cristo Jesusta sirviq Pablowan Timoteowanmi Filipos pueblopi Cristo Jesusmanta Diospaqlla kawsakuq kriqkunaman kishkanchik. Kankunapish kankunata rikuqkunapish sirviqkunapish allillachu kankichik. Ñukanchik Tayta Diospish apunchik Jesucristopish kankunamanka hatun kuyayta sumaq kawsayta kushka kachun. Kankunamantaka kutin yuyarishpa ñuka Tayta Diosta pagi nikunillami. Filipenses libroka ashtawanka yuyita churanmi tandanakushka kriqkuna sinchi punllakunapi llaki punllakunapi imashina kana kashkapi. Ashtawan achikta rimashpaka imashina sinchi punllakunapipish tandanakushka kriqkunaka kushikuna kashkatami riman yuyachin. Apóstol Pablomi tandanakushka kriqkunataka animachin kushikuchun llakikuna problemakuna chawpipi kashpa chayta apakushpapish. Chaytami rikuchin Filipenses 1pika. Kutin Filipenses 2pika mana hatun tukushpa sirvinapi kushikuy tiyashkatami rikuchin. Filipenses 3pika llaki punllakunapipish Cristo Jesuspi yuyita churana kashkata rimakun. Chinallatik tukuripika Filipenses 4pika rimanmi chay sinchi punllakunapipish Cristo Jesuspak fuerzapi charirashpa katina kawsana kashkatami rikuchin yuyachin. Filipenses libropika Apóstol Pablo ñukanchikta yuyachinmi Cristo Jesusta katinaka asha wiñarishpa sinchiyashpa katina kashkata. Chaypaqqa Apu Jesucristomi ñukanchik imalla ministishkakunata kakun payshina ashtawan kanamun chayankapaq. Jesucristo llawan kushikunaka ñukanchiktaka ayudanmi ñukanchik llaki punllakunapipish sustulla punllakunapipish ñawpaqman kati tukunkapaq chaykunata mishashpa. Apu Jesucristomi ama hatun tukushkakuna kankapaq ayudan. Chinallatik ñukanchik apanakuykunapi chinallatik iglesiapipish shukshinalla ñawpaqman kati tukuchun. Kutin chayshinami Apu Jesucristo mana misa kashkata katinchik. Mana ñukanchik kawsayllapi yuyashpa ashtawanpish shuktikunata ayudashpa. Ñukanchik kawsaypi punllanta ñawpaqman katikushkata rikunaka sinchimi. Chinakaqpipish fichillatapish ashallatapish kikin ñuka kasushkami ñukanchik shunkupi allikunata rurashpa katin. Chashnami ñukanchikka Cristo Jesusman riqchaqkuna ashtawan kashun. Chinallatik kaymi ayudanqa alliwilli evangelio chayachun tukuy ayllu llaqtakunaman. Misión Chasqui uyachirka, Samachik shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata guyashkamanta.